Kikhubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babahatam nagabenta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke jingkuli ka jingsio ka baret but pila ban legu ban kuli da ka education loan. Pila ruban sekolah ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, ar riu kandai pra. Ka Meghalaya State Kickboxing Association kala penkut no ia ka jingjiet bat ka jing ai jing hikai ia ka balatip kum ka Meghalaya State Level Selection Trial cum Training Camp for Cadets and Junior cum Training Camp ka bala sedang nadu ka khat sau tarik hadu ka khat khandai tarik unailar arajar arpulai. Kani kalong shua bakin lek yashim mentah ha karansan yakura jongga Wako India National Kickboxing Championship 2023 kaban salong hasor Ranchi Jharkhand nadu ka arpulai tarik unailar hadu ka arpunyo tarik unailar arajar arpulai. Kidon arpo ngut ki rang bat ki thei yakura bakuntup ru yaki khana red ki bala syajiet ban lek yashim mentah ha gani ka lumpung yakura rengkat ka jingsanran lang jongki team coach, team manager referee nalor ki official jongka Meghalaya State Kickboxing Association. Ha ka jing penkut no ya gani ka jing ai jing hikai bala penlong ha Ayom Ksiar Martial Arts Academy kabadon ha ka shnong nongra nonglum Shillong la sakhilang dau secretary jongka TMC Nong Thamai constituency uba Teddy Kharshandi uba lalong kumu kongsan u vice president uba Ksanbok Nongkanri u working president jongka Meghalaya State Kickboxing Association uba Lari Warjri, kikme gikpa jongkini kinong yakura, u team coach u Jezreel Sangma, ka assistant coach ka Indahun Yaupniao, u team referee coach u Samla Shaibor lang lengdo, bat kiwei. Kalau kita ingin berkumpul, beliau platform beliau berada di Indonesia. Alhamdulillah kita mentang jadi kita dapat Meghalaya State Level Kickboxing Section Trial habang inaban jiet ikikna bagi lekai syaka cadets children and junior national championship of kickboxing kebalong hajar khan medu arpulaterik udah penyo kalau kita bersodara cibol bangyo ini kalah bangyo hakong dan behieng kabalai katen lu ka Ayom Ksiar Martial Arts Academy kabali kejing kimi jong usai bonang ning dong pelang ubala juni khmat uri ngari India bermental long ru referee haki national championship bagi nang kickbox lu uru ba resiu position international level lu nita kejingakan baratam referee abang kam referee di jalan nol isini ni dunabha nampak bagi duna, tentang bagi lekai, dan bagi referee kepada dari negara Australia jom, dan pun bagi bagi kisah kerja yang lekai. Hari ini mana benda pak yang apa, bagi bagi bro jom tu. Hari hari bagi bro jom tu kalau referee, coach, kalau ada lupa, bagi bagi menurut dan musyawarah ni kecil, point ni kecil, 2 point ni kita. Kalau macam tu yang state ini, bagi rayo referee kumbai, nyomot tentang negara state ini kebelopian. Bagaimana hadu akadan international level dua kaki boxing. Dia mentah ngiru ilan kuba apomut ikna ibane ilekai. Saya kan ikut junior cadets children and junior championship Jharkhand. Kebetulan tahun ini jenak kaki boxing lomba ngilawala medal Liga State nadu begini sedang ajakan nyoh kita Om Duna yang sispa raport lagi medal. Di sispa raport lagi medal kami berkali. But the international player who awara gold medal nak World Cup ru, idan gibladan nak 5th position ru, idan gibladan nak 7th position, idan nak 10th position ru. Ikam ni kebasuk an poi haka international level, watang position kebalai, kebasan kebanyo. Pi kiong ka komunitik mentah di India, haka World Cup football kade kadang bakat no sispa nyo po yai. Tengi kadang hak kadang ke nyo ke para bersipau ke balai ke lingkong lu
Tegani ke di burung SC ke bangong wala ngam dan bentai tan ha ki boxing lu sedang di to kecing nga ka sports de ja khat yo ri yo education ko mai gi form bangalak ba kade sisya ke bangakran bangajue kran ha ka po mo tan musya ta ka medal judosion ba kani ke martial arts kadi ke national talent ni ina do pakasap bangasoi kina taman mare baliban mare nomor baliban klan pilong bukuni uher usum enti kurwat kisnia kurwat kijat hasun ina pai bukuni thai bara bejo selak nuru bukuni ku sejelom cai de kata ga gawi kata ga national talent competition ga tingin ka martial arts lagalong kalungalo kani ga kran de barakat nakran di barakat di martial arts ni tanga kickboxing da film dan kejing da film klaim ban mare tang si phang ni na kala thai no ba la thai kemun ka poi garong ga malai la tolat no kani ka tuni sam ni le ban film klaim ni ka jimut ni psychology ni kani ka psychology ni garong ba unhab le kai unhab kyo garing unhab kyo ka tatami mat umno ni pintre pa ki ka jimut phan ki e ko mo mene ni na don pa ka sa ko bo le ai but dengan perang hak ini kesat hanya garanti bagi nak boleh pi ngim judo di kan ban medal man beli lah kami medal besok senam ngim dan kena kadet sen junior ngim dan dengan orang Yusai botol Michelle Rai jadi buat nak pergi ke sekolah tak boleh keluar ke sekolah dari Linda ke Seramo sekolah lagi keluar kita gumban nyopun kena kiban ngijit gumban kat nyomot ada ngijit senang kat bengot kalau sotra dapat lain posisi ni kai kena, lain posisi ni kai kena, iwara harus di medal lagi medal. Tang lain posisi, baru kini kena senior rupdi kita dengan long san pak mau beli long, lain kai teki, la train teki, bala train teki yang physical lu, spiritual lu, la train ini teki spiritual lu, la train ini yang psychology lu, mentality. Dia kata kajing iran hakani higa Paul mo nyai tu ni ki baram gilet ida wala borom sisa makiru dia kata kami kesat lo pala boleh layani tam piak tang Paul lai posisi ni beran kami kata Paul nyai tu ni mentang ila poi saka pongot ni sang ni poi ko ma apusan lai pau to barong ikan jesu mo beli kala kuat ka Paul ki bikin wan sini kita nasara mana mayram dia jadi kita galak kinyo hari ni boru jadi ka program mengi pelong ni golong mengi pin ye ka ki kena iban shajiat mane ka sala cadets children junior wa ko national boxing championship bagini jina ka le itu balong peklu le itu de ka soka India bag le itu de khulu India ru bag sen sawana ka school game le itu ru de ka all India inter university game haka bagani ka kickboxing de ka bening kong town hapo Meghalaya barwala medal ye ka Toin thapti kata. History jo kaniku kadika kickboxing bola gold medal bangkok silver but bronze. Dai ki medal lawara ai ni hu ta po kelas na. Tinangi sakmat idon kina ni ila kelas pa. Kani ke jinaka jo ni hu lai ke bapinut senior ru dal jo le ka. Dan wan sa school game ko pinungut senior ru dia. Kalau wan sa Hello India ni pelong ina pani permission pelong Hello India hasilong bat na dia suara bat ko ha mairang habang inon kam rules pa ngut ikna kan thai bani la kai ye wela mi ikna namar ha Hello India lada pila pau bahag ni ka Hello India ka jing im jung pi ga phanai pa phanai no klong le sila blong ka bai ga jung pi ka bai thia jung pi lu ka bai la ka jung pi lu kabai le exercise nupi kabai le school nupi lu tang daga scholarship jangka Hello India adap daga jingi nupi arab dia pio ele kai se sabani ko hampau su ki hagiri do pathai kamu kalalu jingi nupi kiru kiu smat poi se trathong ban mi khat tang dari India hamtam ta da university jo dari India da ga fisu jam ka fisu ga de ni na kai jong ki university jo pathai ko wei kakam labu pa, haka World Cup lu kakam labu pa. Kiki berkhidmat syaikat,
Saya kena ada polisi juga mereka kakam lau pai pilu, berka bolong lau pai tengah pi, ya ka yeng jom pi, ya ka sinong jom pi, ya ka thai jom pi, bahkan kami pi smell. Ka jingkut tu ka bangabu khmat kini ki habret kami kai kai challenge sendiri bolong. Waktu sab ka sab ko boleh la pi. Nasi oi ki berbol. Le iu sang ka usna mana song thai na kakam do. Ada tengah telun, le song dia rusi sistem. Sibiji ada itu hanya bagi kena ni, don berkena awalnya, ia kai pernah maki itu, jam bukan mungkin bukan senang tu, katu ada kerja dia kai, pasien dia, bukan abang jauh kerja praktis ni, jauh umat barang untuk nyus senang tu kena, katu ada pasien dia, dari bidang pasien, kemudian siam berjalan berjauh, kasar pada rumah, bagi itu dulu IP katakan jingkai. Bakata jingkai kalau nak kumlo hampir tibet cu elati jangan kita tahu untuk jinak kai hadir bang simpi yang boxing bakal yap no ko wiki boxing barem no kan do benar iwan yam menfo mekasun pertama hadir bang lai elo irrigation orang kalau yang tertai na kut sport boxing apa pada judo haka kickboxing ta imat ayam kerah mana pemino no boleh la sulong ba kuat sebab pemilu, namilu. Terus tahu kuat ngau ki pensistam ini pensistam ni. Kijingnya kita ambil kijingnya. Kamu hari ini ada international, tendai ini betul betul. Kita ambil biru kita di sektor city, ini tiap hari tahu. Tahu asyik jeng mikmat ini, tahu asyik dalam wasilong, tahu asyik balang dulu. Tahu asyik sengkuru, tahu asyik menteri lu, yang diguru fair-fairu, dia apa ni lakai. Dah kata kamu kapal ini baik banyo medal kebun tam apa, medal yang nak berapa? Mungkin ini piston. Ngasih orang lepas BBS, way ni kisah sebelum dulu bang taruh ngasih keren lepas BBS, back borrow and steal. Nganda yo beri yang kurang bet. Kalau you minister on korang bet macam terlihat lagi. Nama pila out there. Wan tersamlah semat mi ngi dalam nama pi. Ibu juga benda, ibu juga mundur untuk kajian macam pi. Kalau hak tu berkomentar, kami komentar jarak banyak sesuatu. Dengan orang sini orang ni kita tisi minister mo, ngelawan dengan BBS. Aku mau kata. Tapi bapa habangi ngiatu ngiami ngiorong ngiu kalau nanti beran. Tangkap mereka buat judul jengker mandi. Kapu yang puan ni jengker kai ni kan, sambut kena apa dan pisah pada siul apa yang cengai tu. Kita lewat pisah itu. Handai termasuk nak kita kini Kristian berada Mesir tu, yang balik melihat melihat dak tu, yang tu yang tu balik. Nang tu ya tuat teks tu sudah ada pisah. Begini udah balik training apa cenai, udah tahu kena ni hak kan pisah kena ya. Siapa lang ni kabalang ngalap sistem ni. Ondo biang orang salah nendap. Apa yang mana sesuatu nendap teng. Ukur sejauh ke Manipur, baik baik mereka dah. Ukeli usai, balik jauh para benda mah. Orang tunas aja, usai dah pelawat. Kau tahu mana aku betul? Dua dari India bertaruh. Tapi kita kecingnya kau, ini betul. Terang betul, ini betul. Dia kena kecingkai kena ngau kini tu, wajib ti. Kau ambil kaya ini betul bet. Ngan ada khmat bentur terjufi, wasadia, intho bet, impunan bet. Badang selu dah kajing Arab dengan Pak Charles Pinro. Ini juga kajing Kristian bisa iki almut ubay usai bot, ubay bisal. Mereka kasih Turki, film dulu naladi sini. Macam apa tempal ese kajing so kerpangnya ya kikmi pagi jopi, kiba lasanya ya pi lalu besni kiba nakong, kiba lahai mensiam ya pi, kiba lahai ese kata support, lagade financially na, lagade spiritually, lagade apa berkomru, lagade giway ese kita kiri shop bah kiba lah. Buat pelong ikini ikun sama jadi kena berat kita dah nak
nagaliang ka Northmai Block, nagaliang Iba Charles, nagaliang office ke Jongi, Shimru igani galat, banai kublai kerpang, yapi ki samla shinrang berkan thai ki hep ki berit, ki ban sami no nagaliang nagajala jungi lasai bagalia kun jengani ka lumpung, kublai yapi shikade kublai undor rekat lang bapi hagalian tian yapi, undor rekat lang bapi hagatu gacakar ka bapinsa ka bapin yalekai kelan met. Bak hadu pinawan pai sup selagi yang kisan bijoki itu airu ba play unumino ipi unyada ipi unplat ipi kina no gijing mensau bak kam tame lesi ga jalla ne kum gi lesi gani ka ayum siar martial arts academy ikmelendi ba pinwan raru ya nam job ka banlong ka burom omtang ya ka yeng sam ga jopi ka long ka burom ru ya ka jat benrio but ya ka jalahi rokowi Kalau beban syam jin so jin plan apa pertai kalian dan loyali ringen om do jin kermen syapang lawi pa pernah keban ihami yentor yenjaya jin so bajin kerm jin Bertapak Inkodi Nathaniel Hubert. Bertapak Inkodi 89 plus kg. Bertapak Inkodi Bertapak Inkodi Ban Penkra ex-president of Seksama. Inkodi Belum Mr. Tangoyan